Siap suspend nak kam. Tang dah bentah bokok penkelan nim Kristan. Tongin ni sengap. Kau kena hikai. Kau boleh siap suspend nak kam. Hadin bagi kimi kepa jong ki kena di bapule nak kelas 6. Kila komplain persyak mana kasing balang. Bakano hikai kala lek jubor ban penkela Kristan. Ikun jong ki hapok kamera kelas. Halor ke jeng kena. Bakano hikai kala keren. Yaki kentin. Ki baka ongkum ne. Jisu long bukrau. Bat kelapan bor ki kena. Ban pule ke Bible. Bat kita ki kena ki laong. Gide ki Hindu. Kumno ngin pule Bible. Ndre ngi pule ka Bhagavad Gita. Markum ta kono hikai ke laong. Ka Bhagavad Gita jung pi ka dei ka basniu. Ndre ka Bible. Ka hikai ka babha. Nak ka benta ka jing im jung pi. Bat ki kena ki la keno ru. Baki don ki kena. Bakano hikai ka la yatu. Bat hakane ka kena. Ka ringduru. Ka niem Hindu. Ka stream. Bat ki kusuit. Kumta ki kmi pa marsnyu sengoy kene. Mar kila like komplain sa school. Bat kumjuru kila bu komplain sa police station. Kanang bakane kono hikai. Ka batmu bat sim kabu ki khon jungki. Kan ngat ka jing system. Kene kono hikai. Kare ba hikai na kuwi ke school. Ka government higher secondary school na Tamil Nadu. Kelas rai penrem. Bat kelas suspend na kami hikai jungka.